Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Kinoyalam jaga Meghalaya SSA School Association balalam khamat do President uba Aristotle Sirambai ringkat ka jingadan lang jong kinoyalam ka Meghalaya Food Teachers Association ha ka khatsantri uyayong azab pesan kilai kendu yo Commissioner and Secretary jong katnat Puli Puthi u Vijay Kumar Mantri ban panjing pensyai halo ka jing pha jing tho jong katnat Puli Puthi shiki bor penya jing school halo ka jing bamsyai ya ka jing thmu jong sarkar ban shimti na ka benta ban penya hino da ka sarkar ha ka jing kran mekala pathai khubor u ba rambai lai thu ba ka seng kala ajing mut yo Commissioner and Secretary ba ki tu kinong penya jong school SSA ki bala pen pau ya ka man ban IT no shaka sarkar la dei ban pentelun bet shakmat ya ka kam Ulai thuru bau Commissioner and Secretary ula pentip ba unsa khon da ka jingalang hapring ki officer nagatnat Puli Puthi ba kanthop ru ye kinongalam jong kinong hikai SSA but food teacher ka jingwan hi jongi mata ka sni bani kendu yi Sir Vijay Kumar Mantri Commissioner and Secretary jong ka Education Department kalong ba min budin halor gitu kimat bangi lekren hajini kor bala deputy akabai dei bat ka initiative mo jong ka government nagbenta ban take over no yaki management jong ki SSA school sa kasoka de nakaliang jong ka department hakini ki candidates ni kana de issue ya ka shiti bat kumjuro ya ka cinta na paro kini ki SSA school na ki community school ni ki private ki mission ki NGOs and so on and so forth bakin aya ka consent jong ki nabanta ba kilong willing ban handover ya ka management na ka SSA siya ka Education Department. Te katba kinang serve ya kani ka notice ni ngilap ba kibabun kini ki private mission nangta kini ki NGOs manage SSA school kami ka problem sangto. Ka problems kami kalong ba nakilin jong ki kim long shy hakbay day bat kani ka jingtmu jong ka government. Te hakbay day bat kani ka benta nakilin jong ngila ya kren ya tay sanib hamenta ba di Commissioner Secretary paningal kerpado ya iba in extend ya kani ka por nagbata bikin submit ya kani ka willingness jongki di ila kularingi menta ba in extend up to the end of this month ya kini ki private ki mission school ki NGOs ki society bakin shimya ka por jongki ban perkhat akbai dai bakani ka jingtmu jong ka government de bakin submit ya kani ka willingness jongki hapo jong mentau benai April ta ka number 1 number 2 pa gran ya kitu ki school mo ki bala dep ai ki bala dep ai ya ka willingness jongki na bentapan handover ya ka management na ka SSA sya ka Education Department ni ong yo Commissioner Secretary ni ajimut ba kinang proses ya kaneka file kinang proses ya kaneka file kat ka badai ban don kampan le kakum ka prosedur kepada kedai banle hapo department kata kedai number 2 number 3 part ya kitu ki school SSA school ki bala own ki private mission NGOs ni ki society ki ba mlong willing ban ai ma ki bom willing ban ai ya ka management sya ka government ni nila ai jingmut ba taking into consideration ya ka service ani ka contribution ka baki na renda baro sikata ban ai ya ka quality education apo jela jungi lani ban uplift ya ka education hapo ka state jungi ni ngila ajumut ba ya kino hikai de ban ailat iki ban continue ha kituki school dakaba nakalien jo ka sarkar kan ai ki ya ka ju ka jingmentoy kumba ay ya kitay kinong hikay kiba long willing mo ban ay ya ka management na ka SSA siya ka government pat kani ngila ay jingmud bakin kon ba ka government kan ay la iti but continue hadu ka kapor bakin shongthai lani ni ay ka option ya ka government lani ka government kala ban consider iti as a grant in its school mo grant in its school but kiday ban yo ya ka jingmentoy na kumno ban wanra ya ka pay structure ka bathamai ka pay structure ka bathamai ka ba daw shay ba ki kanno kinyo ay ka jingsiu pamut ka salary jong ki but ki jing mentoy ki bangi yo aku ba pilalong aware hi ba
dasyan ka education department kala issue ya ka notification ba madu mentau snem kini question paper na mentau final exam kelas 6 7 and 8 kin prepare ni penkre daka embos ne ke DRP pinakaliang jongi ka Meghalaya SSE School Association ni concern ka by the syllabus madu mentau kampadon ka syllabus na mentau 6 7 and 8 Udah kan kita yo balade bro ngila wani kendu ye commissioner secretary ke baide takat ne ti ile thu yengi ba kidang konkret mo temata kasni dokumen mana kalian jumi ile thu ba kadon ha ka final stage but lasai kin finalize ka baide bakane but kin tumiro ya ka notification nak mentaka syllabus di kelas 6 7 an to nang terang ngi tingi concern ke baide bakane ke benta kena kalian jung commissioner secretary ulah clarify ni bagi department ka claim subscribe nadu kini kinai balade kala walk out ke baide bakane ke benta kita mau lasai kan dei ka berkincing ka final decision ke baide bakane ke benta kini you know la kuno ko tu mentau kenai apa ka notification ka syllabus ya kitu ki SSE school ki balong zero enrollment but single digit enrollment students mo ya kan ini ajing mutpat ba ya kum kita ki school ka government ka deiban rano yitu no hikai but kitu kena ci nearby school where there is better students enrollment tikini ki bangila ajing mutmata ki bangila keren ba commissioner secretary na kaliang jung uro agree ba kilong reasonable kanika points ka bangai but urong yo ba next week he will call an official meeting kajing dorkan lem bati DSEO bati SDSEO bati officer naka tenat puli puti bakum jo kajing dorkan lang jongi ki association baro lightly kata ka Meghalaya SSE School Association all Meghalaya SSE School Teachers Association batka Meghalaya Folk Teachers Association NGOs and so on and so forth bakin aya ka consent joki nabanta bakilong willing ban handover ya ka management na ka SSE Shaka Education Department te kadba kita serve ya kane ka notice ni ngilaba kibabon kini ki private mission nangta kini ki NGOs manage SSE school kami ka problem sangto ka problems ka bumi kalong ba nakalin jongki kim long shai hakbai dai bakane ka timmu jongka women te hakbai dai bakane ka benta nakalin jongi ngila ya keren yatai sanibha benta badi commissioner secretary paninga kerpado ye iba in extend ya kane ka por nak benta bikin submit ya kane ka willingness jongki te ila kularingi benta ba in extend up to the end of this month ya kini ki private ki mission school ki NGOs ki society bakin shimya ka por jongki ban perkhat akbai dai bakane ka jingtmu jong ka government ke bakin submit ya kane ka willingness jongki hapo jong mentau benai April sa ka day number 1 number 2 part ngilay keren ya kitu ki school mau ki bala dep ai lo ki bala dep ai ya ka willingness jongki na bentaban handover ya ka management na ka SSE Shaka Education Department ngiong yo commissioner secretary ni ajimut ba kinang proses ya kaneka file kinang proses ya kaneka file kat kepada iban dangkam banle kakum ka prosedur kepada iban le apo department kata ka day number 2 number 3 part ya kitu ki school SSE school ki bala own ki private mission NGO seni ki society ki ba mlong willing ban ai ma ki bom willing ban ai ya ka management sha ka government ni la ai jumut ba taking into consideration ya ka service dan ni ka contribution ka baki la renda barok shikata ban ai ya ka quality education apo jela jungi lani ban uplift ya ka education apo ka state jungi ni la ai jumut ba ya kinong hikai dai ban ailat iti ban continue kitu ki school dakaba nakalian jong ka sarkar kan ai ki ya kaju kajimetoy kumba ai ya kitay kinong hikai kiba long willing mo ban ai ya ka management na ka SSE Shaka government pat kani ngila ai jimut bakin kon baka the government kan ailat iki ban continue hadu ka por bakin shomthai lani ni ai ka option ya ka government lani ka government kala ban consider iki as a grant in its school mo grant in its school but kidai ban yo ya ka jingmentoy
la kuno ban wanra ya ka pay structure ka ba thamai ka pay structure ka ba thamai ka ba dau shai ba ke ki karno kinyo ya ka jingsiu ka mut ka salary jongki bat ke ki jing mentoi ki bang yo ma kumban supen kan mau ngitip ba hasti jongi kidon shibon kita ki granin it school shibon kategori kidon ki deficit pattern ad hoc ki hindi teachers or food teachers bat kum ta ter science grant mo tingi a jimut ba yakini baro de ban penuan haju bat ban wanra da ka pay structure ka balong thamai ka balong very clear kini ki granin it school kinlong uniform kinlong kinyo kajo Kenang ba kanam dan show kada jingni surok na kapor bandawa ban pentu tulop ban bandawa itu insentif na bentaki hikai namar at the end of the day ka workload mo ka bangi tay kada kejo ka service ka bangi ai kada kejo tingila ai jimut ya ka department ba rolong kepala ba ka komen kan consider hakabay day ba itu ki school SSA ka balong di bom willing ban ai ba kin ka shime ki kup ki grani di school bat kin penbait maya kaneka pay structure but ya ka facilities na nika incentive ka ba hikai ban yo